Shalom shalom bwoko bw'Imana, Yesu ashimwe cyane. Nongeye kubaramutsa mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Muri kumwe nanje Arsene Ndikumana muri morning prayer. Imana ibagirire neza. Turashima Imana kuri mwebwe mwese mukomeje kubana natwe mu bihe byiza byo gusenga. Uwiteka abagirire neza. Ndabasaba kugira ngo mukomeze gusangiza abandi iri sengesho kugira ngo nabo bahabwe umugisha. Uwiteka abagirire neza, abiteho kandi abasange aho muherereye mu izina rya Yesu Kristo. Iki cyumweru Imana dusize ku mutima gusangira namwe ijambo rivuga ngo ukibyuka senga. Haleluya. Kubera iki iri jambo ry'Imana ryaje muri twebwe muri ibi bihe? Nuko uyu munsi cyangwa se ibi bihe turimo hari ibintu byinshi bidutwara umwanya, hari ibintu byinshi biturangaza, hari ibintu byinshi bitakaza intumbero yacu yo gusabana n'Imana. Ugasanga ibyo bintu bidutwaye umwanya munini kandi Imana by'ukuri yifuza ko nayo tuyiha umwanya uhagije wo gusenga. Birababaje rero igihe umuntu abyutse mu gitondo, ikintu cya mbere abanza gukora, usanga abanza guhamagara umuntu, usanga abanza kujya kuri social media, usanga abanza kumva ibinyamakuru hirya no hino. Ariko by'ukuri Imana irifuza ko mu gitondo kare ukibyuka, ikintu cya mbere ugomba gukora, Yesu ashimwe cyane, nugushima Imana, nuguhimbaza Imana, nuguha Imana icubahiro. Imana ibikubyukije amahoro, Imana ibikugire neza, ukabyutsa amahoro. Haleluya. Ubu ukwiye kubanza kuyishima, ubu ukwiye kubanza kuyiha icubahiro, kuko ibikoze ibintu bikomeye cyane mu buzima bwawe. Iyo usomye igitabo cya Zaburi igice cya 59 umurongo wa 16, Bibiliya iravuga ngo ariko ngo njeho ngo nzoririmba inkomezi zawe. Haleluya. Mbere mu gitondo nzoririmba imbabazi zawe n'ijwi rirenga. Haleluya. Mu gitondo nzoririmba imbabazi zawe n'ijwi rirenga. Yesu ashimwe cyane. Mu gitondo ukibyuka, haleluya, himbaza Imana, tazira Imana, uvugira Imana ngo Mana urakoze, imbabazi zawe nizo zitumye mbyuka, imbabazi zawe nizo zitumye mbaho, imbabazi zawe. Haleluya. Ushima Imana, uhimbaza Imana, kuko Imana ibiguhaye igitondo ciza. Yesu ashimwe cyane. Ngo mbere mu gitondo nzoririmba imbabazi zawe n'ijwi rirenga. Haleluya. Haleluya. Mbere yo kugira ikindi kintu cyose ukora mu gitondo ukibyuka, ririmbira Imana, himbaza Imana, zamura ijwi ryawe, zamura ishimwe ryawe, zamura indirimbo yawe, wizamurira Imana. Yesu ashimwe cyane, kubera ko Imana iba yakoze imirimo ikomeye. Uyu murongo urakomeza uvuga ngo kuko wambereye igihome kirekire kinkingira n'ubuhungiro ku munsi w'amagorwa yanje. Haleluya. Iyo wibutse ko Imana yakubereye igihome kigukingira, iyo wibutse ko Imana yagutabaye, tuti yanjye reka nkubwire, iyo umuntu asinziriye aba asa nk'uwapfuye. Hari intambara nyinshi Imana ikugwanirira, hari igihe urota inzozi ziteye ubwoba, ariko Imana ikakugwanirira, ikakubyutsa amahoro. Niyo mpamvu ikintu cya mbere wari ukwiye gukora, haleluya, ntabwo ari ukujya kuri WhatsApp ukareba message z'abantu bakwandikiye nijoro, nta nubwo ari ukujya kumva amakuru no gusoma ibinyamakuru hirya no hino. Oya, ugomba kubanza gusenga, ugomba kubanza kuramya Imana, ugomba kubanza guha Imana icubahiro. Haleluya. Uyereke ko ariyo yabikoze. Ndagusengera muri kino gitondo kugira ngo Uwiteka agushire mu mutima wo kubanza isengesho. Ukibyuka senga, ukibyuka himbaza Imana. Imana ibagire neza mu izina rya Yesu Kristo. Mwami urakoze kubw'ijambo ryawe, ugire neza umuntu wese yumvise kandi arishire mu bikorwa kubw'icubahiro cyawe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Mugire umunsi mwiza, Uwiteka abane namwe, mwarahezagiwe. Shalom shalom.